Pozdrav! U današnjem tutorialu ću da vam pokažem kako da uključite hibernaciju u Windows 8. Znači, sad ćete se vi pitati zašto ponovo praviš klip za hibernaciju. Odgovor je zato što je ovo na Windows 8, tako da ko ima Windows 8 neka je uključi, baš je dobra. Znači, ajmo da počnemo. Znači, idemo Charms, idete Search, ovdje ukucate Power, ovdje idete Settings, idete Power Options, ovo maksimum zaram. Choose what the power buttons do, tu kliknete i ovdje imate ovo shutdown settings. Znači, kao što vidite, sivo je, što znači da ne možemo ništa ovdje uključiti. Ali kako da to riješite? Znači, idete ovdje change settings that are currently unavailable. Znači, morate imati administrativne privilegije da biste ovo uključili. Ima to. Evo, sad je uključeno. I sada, znači, to je Hibernate. I to će vam ovako izgledat, znači, očekirano, ali vi ga čekirate i sad ćete imati hibernaciju uključenu. Sad idemo Save Changes. Izvinite. I možemo zatvoriti. Sad idemo na camcorder da vidite kako to izgleda. Za par sekundi ćemo se konektovati na Facecam. I evo nas u Facecamu. Sada idete u Charms opet i kliknete Settings. I sada vama se to ne vidi. Postavite screenshot ovdje u video. Idete Power i imate ovdje opciju Hibernate, samo malo. Ovo uvećam. Tako. Evo, kao što vidite, piše Hibernate. I ovo ima, znači ovdje idete Power, idete Hibernate. Sada ćemo mi ovo smanjiti. Samo malo. Znači, sada hibernišemo. Sada isto kada ste ga stavili u sleep. Znači, ugasio se sad monitor. I čekamo dok se ugasi. Znači, znate već što je hibernacija, onda kad ponovo upalimo računar, sve će biti na istom mjestu, tako da, ono. Što je sad? Dobro. Sad čekamo malo. Evo ga, isključen je. Možda vi ne čujete to, ali dobro. Sada ga ponovo upalimo, sam malo. Malo teže ovako. Evo ga, sad se pali. Palio sam ga. Evo ga, znači piše gigabajt. Evo ga, znači normalno se pali, samo što će poslije ovoga pisati please wait, Windows is resuming. Tako nešto. Stvar, meni u ovom slučaju nije to pisalo, nekad će pisat, ali eto. Znači, sad je normalno upaljen računar i znači ako vam se sporo bude palio, to je zato što nemate baš prostora na hard disku, jer hibernacija sve što ih persa ne ide na hard disk. Znači, sad normalno ovo nema. Sada smo opet tu. I to je to.